Ka KSU lingba ka education cell jongka menta kasngi pratarik unailar arhajar arphulai kala lej banya kendu yo vice chancellor jongka school ba nehu ban pensngeu ye kijing ki bami haka FYUP ka bade ka program thamai hapo ka NEP hakate ka jingya kendu na kaliang kaseng KSU education cell kala pensngeu haute UVC ka nehu ba ka dei ban wanra ka jing pensyai ka bakham banya halor ke jing pentrikam ketika program FYUP haki college ki bapher hapo ke jela namar kaseng kasaukhya bat yo I bakala bandon shibun ki jing duna lani banwanra ke jing deko haki babun rukom haka pule kadangle jongki samla Shushu kaseng kala kentu yau te uhe ke nehu ban penjajai ke jing temu jong ketika school ba ban pentrikam ya ke NEP haka hybrid mode system kumbala penpau da ketika school ba Bat kawai perkamat kabanging ye kenduk mentagasngi bat wisi kalong halor ka jing jong itu kisama pule kibadai na kabri nyakrak kujongi kiba pule hapo skul ba hapo Manipur hadin ba kalami katu ka jing jia ya ka jing ya ka jia jing usnam hapo ka jela Manipur te kalabu jing sibun ba sikadai ya kisama pule kiba pule ka te skul ba ya ka ba kinangla ban peteng ye ka jing pule jongki hadin ka jing ya tai bat ofisi na kaliang visi pula menjur ya kaba onkhot ya ka meeting ka bakarpang ya kidin jong school kemudian nampo school ba dehu ba kinsim ya karai pada kejuk kepor na kaliang visi pula kerpat ini raseng ya ka bangin ai ya kicintip iba hambnya ya kini kisamla ka boleh ka school ba po Manipur bat kumju ro juk kepor ngalaban ong ba kani gede kerwo na kaliang kaseng sia kitu kisamla ki badang hapan pule mentai sing pule joki ya pos skul ba Manipur ya kaba kin ya phaklem ya ki jingtip ba khambnya sya kaseng kanang ba kaseng kala ban submit sya skul ba ni hu ha ka dei ha ka bentai ya kaba kin yo ba muteng ki pule po skul ba ni hu la ka dei na ka semester ka ba kila I no tani la ka dei na do ka semester ka ba sedang te na kaliang jong kaseng do ko ban banjur ba nakasuka jelar kon de becimlang ki cikit kli ya ka ba penting kena bakini ki samla pule ki ba pule hapo skul ba ko Manipur ki namdu ya ta ka hok ban teng ye jing pule jong ki khamselor na ki jing dia jong kene ki jing ya musnam mata rasni na kalian ka seng lembaga education cell nilai yo kundu UPC ni kan atli kimat ka banangkong ko apan sai hello ke kren ke jungi kalong abide ba kene new education policy ka ba na kalian ki colleges pertongju oro ki nai kai ki khna ki sa ka jing umdum halor ka jing momsai ya kene ke NEP to lada ki colleges kinya da sistem go thamai ane kinya da sistem go berem ya kene ke jing ya therap ki jing tai ki jongi par visi ni la kan sai yo ba ke university ke dai ban wan harangkat ke jing pensai ka ba khamsai ba khamjanai colleges nang ba ki khna pule ki namsha bangkata halor kane ke jing mamsai ki nya ke sistem go berim go thamai kumjuru leng ka seng nila yo kran sai yo ba ka seng de le ko nam pediang ke hybrid mode ane ba atli system ki nya ya ku por but ke university harangkat ba ka state government kade ban ai ya tarai watikna hato lada ki nya ke system go berim ne system go thamai bagano ke cinya sistem na daga barim no thamai makanaro kadai balong solusa de barok khai bat haju ko poro ka jing pensai kadai banwan agleng visi ulo ong bahagi ni kisni ki banwan punya kendo education minister ya ka bayo ya banya syong banya ther banya tai seni lo kani ka jing pentrigam mek NEP hagi colleges tena kalian ka seng ni lo ong ba ka hakatu ke jing ye kendo kadai bansai but hakaju uporo ya gitu ki colleges khamtam ki ba mla le si ban implement ya kini ke FYUP dan ya sistem batmai juga NEP ka skor sarkar jela rangkat baka school ba ni hu kede bichi men jikit kli ya ka banyarap man kan phamlem ya gitu ki colleges ki ba mla kot bor si sha ya ka ban implement ya sistem batmai khnang ba gitu ki khna aro kismala pule ki ba pule ya gitu ki colleges ki ba mla ban implement ya FYUP kinyo ya kaba wanra lani banyo itu so jong kejing mentoy lembaga ni FYUP
kumboyo lang itu kena ibo pule hapo ki colleges ki wala apan implement ya FYP